Dakle, u Švicarsku sam stigao početkom 90. godina i došao sam u ovo lijepo mjesto koje se zove Enetbaden. Radim svoju profesiju koju najviše volim i najviše znam, to znači kuhanje. A danas, kad bih gledao, skoro 40 i nešto godina se bavim, uvijek sam u loncu i u kuhinji. Proputovao sam cijeli svijet, radio u mnogim hotelima, u mnogim restoranima, od Meksika, Japana, Afrike, Izraela, Engleske. Ako govorimo za nekadašnju Jugoslaviju, tu sam imao prilike susreti sve naše, od svih mogućih estradnih umjetnika do vrhunskih političara i predsjednika, ne znam, da ne kažem Tita. Ja sam dostigao, bi se reklo, jedan vrh, iako se to nikad ne može reći, jer gastronomija je nešto što je nevjerojatno. Toliko toga možete, da vječito trebate stvari učiti. Industrija ide naprijed, tehnologija ide naprijed, uvijek se nešto novo nauči. Drugo, imate tu i posuđe koje je, nova tehnologija u kuhinji, novi sistemi kuhanja. Da bi ostali u vrhu, jednostavno morate to i pratiti. Inače vas vrijeme pregazi. Recimo, kad meni neko dođe u moju kuhinju, svi gledaju moju kuhinju i gledaju u čemu ja kuham. A ja kuham najviše u Delimano posuđu. Ostanete so nas i doznajte se za keramičkite sadovi Delimano, koji će go promenat vašiot stil na gotvenje i će vi pomognat da go podobrite vašето zdravlje. Jako sam se, moram priznati, oduševio. Suđe mi je ovako djelovalo na prvi pogled vrlo lijepog dizajna. A onda kad sam probao, vidio sam da se neke stvari vrlo lijepo i jednostavno pripremaju. Da se koristi malo toplina se vrlo brzo prenese, rasporedi po toj posudi. Lako se pere, to je frapantno kako se lako održava sa malo spužvice. Da bi u ovom poslu postigli vrhunske rezultate i bili u vrhu, topu, pored malih tajni kojih imate uvijek kod kuhanja, morate imati i vrhunsko posuđe. За Стево Карапанџа зборовите свежо, здраво и природно се многу важни и представуваат синоним за јадењата кои тој ги приготвува. Но како и секој врвен готвач, го одбира полесниот и попрактичен начин на готвење, значи го одбира Delimano. Evo, danas ćemo vam u Delimano posuđu pripremiti špagete bolognese. Onako kako sam ja nekada u londonskom hotelu Savoy pripremao za Franka Sinatru. I za to nam je potrebno, osim dobrog suđa od Delimano, govedina, malo krupnije mljevena, jedan dobar tomatan pire, rajčica sitno sjeckana ili pelati takozvani, dobro crno vino, crni luk, bijeli luk, jedan lijepi lovorov list, ružmarin i pešin. Dodat ćemo minimalno maslinovog ulja i kad se malo ugrije, dodamo govedinu koju smo spomenuli. Kod Delimano posuđa je lako odrediti temperaturu jer imaju termosenzore. Evo, sad ćemo u sredinu dodati beli luk, crveni luk i sada to moramo dobro nekoliko minuta prodinstati. A mi ćemo u međuvremenu pripremiti još jedan specijalitet koji ćemo isto pripremiti u Delimano tavici, takozvani švicarski rešti. To je, jedno nacionalno jelo koje kad meni dođu gosti u restoran, kad traže nešto švicarsko, onda se kaže pa probajte gešnecelte, švicarski, sa rešti. Evo, za početak ćemo da očistimo već prije kuhani krompir. Evo, sad ćemo ga ovako naribati na ribeš. Nije dobro da je krompir kuhan, da ne kažem prekuhan, ili mora biti malo ovako, ako osjetite, čujete da je malo čak i tvrd. Jednostavno, ja imam već pripremljeno sol i papar. On mora biti ovako pun zraka, I sad ćemo ga pripremiti u tavici. Evo, na vrlo malo masnoće stavit ćemo rešti, odnosno krompir u tavicu. Ovako rahlo ga stavimo i rasporedimo. I on se mora sad za početak najmanje 5 minuta peći da bi dobio jednu lijepu zlatno žutu koricu. To ćete sve vidjeti.
U nekom drugom posuđu bi trebalo možda malo više ulja, naročito u onom starom gusenom posuđu. Ali ovdje ćete vidjeti, on tako se lagano kreće, tako lagano pleše po dnu, da praktično nije potrebno i bolje što manje ulja, naravno. Ne? Делимано садовите може да ги користите секаде на електрични или плински шпорети, керамички плочи. Делимано се приспособува на се. Ништо не се лепи за дното на Делимано садовите, па чистењето никогаш не било полесно. Ергономски обликуваните рачки исклучително прилегаат во раката, а на нив е уште една иновација на Делимано – термосензорот. Значи никогаш повеќе нема да имате дилеми со познатата реченица од книгите со рецепти, кога ќе ја постигнете оптималната температура. Одличен вкус на храната, здрава и природна керамичка облога на садовите, минимална употреба на масноти, лесно одржување и отпорност на гребење. Совршено за секое семејство. Evo, bolonez nam je negdje pri kraju. Sad ćemo mi dodati unutra ovaj pire od rajčice. Malo ćemo to prodinstati ovako da se rajčica, odnosno kiselina iz rajčice ispari. Točno je da je jedan sosije najodgovorniji posao u kuhinji. I najviše pažnje je potrebno i najviše umijeća. Ja sam, moram vam se pohvaliti, bio sosije u hotelu Intercontinental u Parizu. Zalit ćemo sa crnim vinom. I sad se ovo treba dobro reducirati, barem na 1/3. Evo sad nam se rajčica i vino ukuhalo dovoljno i sad ćemo dodati pelate. Ovako prema potrebi. I na kraju dodamo ružmarin, laurov list i sitno kosani peršin. Gledajte, zaista u ovom suđu, ako kamera vidi ovo dno, da se ništa nije nigdje ulovilo, prekrasno se priprema, jednostavno, djeluje sve čisto. Ja sam jako zadovoljan. A mi ćemo sada probati da okrenemo naš rešti. Evo, vidjeli ste za ovaj rešti, Delimano tavica je fenomenalna. Malo masnoće, lako se priprema, lako se i okrene, što je vrlo važno dobiti tu tehniku okretanja, upravo idealno. Ja imam često goste u restoranu iz Makedonije i svima se dopada ovaj moj rešti. Kako sam ja poznat kao vrlo jednostavan što se tiče jela i volim jela sa žlicom, evo u Delimano posudi pripremio sam pasulj i da probamo. Da je ovdje Oliver Mlakar, moj prijatelj, rekao bi Steo, šta je to fantastično. Време е за голема промена. Одберете ги Делимано садовите со нелеплива греблон керамичка облога. Италијанскиот дизајн и германската технологија гарантираат безбедна употреба, бидејќи за разлика од други нелепливи садови, Делимано не ослободуваат токсични гасови. Делимано садовите имаат внатрешен алуминиумски слој кој е одличен спроводник на топлина, а керамичката облога овозможува топлината подолго да се задржи и подобро да се распореди. Оваа совршена комбинација и уникатниот начин на обработка овозможуваат готвењето на храната да биде побрзо, полесно и на пониска температура. Големиот избор на садови за различни намени ви дава можност да ја направите вашата идеална комбинација. Ние за вас ја подготвивме оваа специјална понуда, со која ќе добиете сет од 4 садови по најповолна цена. Тава за пржење, длабока тава со рачки, касерола, грил тава. Нарачајте го вашиот Стартер Плюс сет со месечна отплата од само 549 денари на 10 рати со кредитни картички на Стопанска и Тутунска банка, без камата, или по вкупна цена од 5490 денари. Со оваа понуда ќе добиете и подароци, книга со рецепти и сет од 6 дрвени лажици. Нарачајте го веднаш Делимано прима Стартер Плюс сетот и започнете и вие да готвите како голем кулинарски мајстор. Ja treba samo da pričekam goste, a vama da poručim, ako imate neku vašu malu tajnu, uz Delimano posuđe i vi možete postati veliki majstor kuhinje.